सेन्टाङसहित यो उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम त्यो सम्पन्न भएर अनि हाम्रो चुमवासीहरूलाई अत्यन्त माया गर्नुहुने आदरणीय गुरु तुलसी पेम्बा रिम्पोछेको सामु यो गाजुलेहरूको जनताको तर्फबाट उहाँको चिर स्वास्थ्य तथा दीर्घायुको लागि मेन्डल अर्पण गर्ने कार्यक्रम समाप्त भएको छ।
Thank
मुख्य कार्यक्रमहरूमध्येमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समाप्त भएको छ र यो कार्यक्रम समाप्त भएकोमा हाम्रो परम पूजनीय करुणाकारी गुरु जेपेम रिम्पोछेलाई सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट धन्यवाद टक्राउँदै यो पछि 100वटा बत्ती चढाउने कार्यक्रम भएको हुनाले त्यो बत्ती कार्यक्रमको साथमा पूजा गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम के थाहा? मेरो नाम छिरिङ भुन्जो लामा। माहल्लो गाउँलाई लेरो गाउँ भन्छ, यो ठाउँलाई गाँच्यो। यो गुम्बालाई गाउँपालिकाबाट 15 लाख रुपियाँ निस्किथ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो लामा पेमा रिम्पोछेले 10 लाख अनि अरू अन्य सबैले चन्दा मार्फत केसी सोपाले 9,36,000 दिनुभएको थियो। त्यही अनुसारले सब जनताले चन्दा सङ्कलन गरेर बनाउनु भएको। पूजाको महत्त्व चाहिँ अब हाम्रो भाषामा राब्ने भन्छ। राब्ने पूजा हो। राब्ने भनेको अब उद्घाटन समारोह महिनामा 3 चोटि यहाँ पूजा हुन्छ। हुनु त यो सबैको कल्याण होस् त्यही नै हो। अनि त्यो अब हाम्रो पाप नहोस् भन्ने मानि गान्ने हुन्छ, मानि जाप्ने गर्छ।
हाम्रो यहाँ चाहिँ जुम स्याक्या भन्ने हो। 100 स्याक्या भएको चाहिँ 103 वर्ष भइसक्यो। यहाँ कारमार हुँदैन, अहिंसा क्षेत्र हो। अनि डढेरो लाउँदैन, मोहहरू गर्दैन, कारमार गर्दैन। हाम्रो यो अहिंसा सङ्ग्रहालय भनेर आउनुहुन्छ विदेशीहरू। लामा रिम्पोछेले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। यो हाम्रो यो बुद्धिस्टहरूको लागि एकदम प्रपोजलहरू गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ। अनि सबैलाई त्यो सिकाउनुहुन्छ। धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, सबैलाई राम्रो गर्नुहुन्छ। के उहाँले यहाँ बाटो नभएको ठाउँमा बाटो अनि गुम्बा सब गरिबहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ पर्यटनको लागि पहिला धेरै निषेधित थियो, अहिले अलिक धेरै नै आउनुहुन्छ। त्यही पनि नेपाल सरकारले अझै सहज गरेर खुलाउनु पर्यो। बोर्डर भएको कारणले हो कि के को हो, अब यहाँ अलिकति ट्याक्सहरू धेरै लगाउने त्यस्तो भएको छ। त्यसलाई पनि खुल्ला गरोस् भन्ने नेपाल सरकारबाट। गुम्बाको भवन निर्माण भएको छ, मणिढुङ्गी निर्माण भएको छ। यहाँहरू सहयोग गर्ने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी समितिको तर्फबाट मात्रै नभइकन सम्पूर्ण गाउँलेहरूको तर्फबाट र विशेष गरेर ठुलो सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रो रिम्पोछे पेमा रिम्पोछे घिसेतेन्जु सोपा अनि गाउँपालिकाको प्रतिनिधि अनि राजेन गुम्बा नामा पासाङ अनि समितिमा सबभन्दा सक्रिय गर्ने छिरिङ बुन्जो अर्साङ बुन्जो, त्यसपछि गएर गाउँलेहरूले पनि ठुलो श्रमदान मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँले काठ लिनेदेखि ढुङ्गा ओसार्नेदेखि लिएर यहाँ पनि उल्लेख छ 31 दिन सहयोग गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै नभइकन विभिन्न चरणमा धेरै सहयोगहरू ठाउँ ठाउँमा उनीहरू आफ्नो पनि छ। फेरि पछि हामीले यो पेन्डिङको चाहिँ तलब नपुगेर सबै गाउँलेबाट तथ्याङ्कहरू दिएर पनि उहाँ स्वतः स्फूर्त रूपमा धर्मको काममा चाहिँ विश्वास गरेर उहाँले गाउँलेहरू सम्पूर्ण गाउँलेहरूबाट दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सम्पूर्ण आफ्नो सत्कर्म राम्रो कामको लागि तपाईँहरूले जति सहयोग गर्नुभयो त्यो सहयोगले तपाईँहरूको जिन्दगी
फलोस् फुलोस् हरेक पहलमा सफलता मिलोस् जति मानिसहरूले चाहिँ मानि थ्याङ थ्याङ घुम्छ त्यति नै तपाईँहरूको चाहिँ आयु बढोस् काममा सफलता होस् Tani rajang kumbhaki kishila che, tani lama pasang che, te ana shingi tani, tanda chenzu tsomi, tsenzu kasang bunzu atu ashandashi chira, ani tuni chama su, uji chama, tsenpa zum, peri taki, ani tsomi tsoma la tani tari, mahandun ki ramne sanamendo, koche sanamendo dela, ngaya ne nyamchu yin naya la, 고간 남마다 야는 님 타바네 도시치에서 쉬어야지 다 근데 나 신기 때문에 지당이다 아주 가서 왔다 좀 때문에 봤음라 어란 쪽에 가려서 많이 동결해다 상례니 망차려요 이 가려서는 세버줄라 아버림다 세주토가 방나 좀 세버줄라다 아마 참아데 마장초 이래만 내가 가서 룩소다 이비메 사담모데 다다파트고나 반 맞춰봐 균 맞춰봐 진짜 다다파트 파트야 돼 수익 같은 데서 단단히 독서단다 미케마 정말 좋다라다 안도 로충충 문제냐 배나차샤 가성분조 증분조 아들분조 내가 조라고 말로 투루조가 제무장한다 데 둔디기 지하에는 지하원에 거위하던 저든 딘데 제무장한 당거든 된다는 건 캠바 정말 좋다래 다 콘도 남백이 미라 되게 겐데 라마이나 라밍긴 진다이나 진다 겐데 나란줄 차대요 디다 가르에서는 당군내 나란줄이 좀더 통모마인 비리 질상기기 때문에 제자적 상기기 상하기 때문에 내가 답을 깨지 못했는데 주말에 디다는 파도 발 맞춰 균 맞춰 ಬಂದರೆ 요하데 되는 나란줄 라브랑 칸 넘바나 로버는 붙여다 저 대가 나신이 경고를 붙여 투지 카텔라 때네 바르갑치라 만한주 티스 다 베비 남주에 베베캬레 베비치다 달리 냠도 인난다 칼리칼리 마 냠조다 라야 희수촌 베 야고 주면도 수가래서 좀 나나죠 경고를 붙여 투지 카텔레 내가 나시 사캬 님마켈로 같이 리스마체 깨망고 지나나죠 베니마라 캬갈라 베야 또 공남바다 베니 베생간의 천등이 신경 된저 요바데 된데 가르쳐 되어서는 냐면 통구를 붙이 만원주 공부 통구를 붙이 공부 벌나실라 먼저 공부 빼 전부지 시향을 뒤뒤zam발라 되는 통구를 붙이 공부대 빼 시향의 지동을 보주고 불러 양구를 붙이 먼저 공부를 치기나 뒤뒤zam발라 아니 양구를 붙이 숙제 세트 된 것이고 통구를 붙이 많이 만들어 지하실 자리 zam발라 되네 통구를 붙이 가르송서나 불이 많이 온데가 되네 사다 남마시 메스 강강 메스 수요 같은 데서는 겨울음식 투지 같은 데 때문에 자갈을 되네 추연 만년 법에서 추여치아야 분들이 경우름식 투지 같은 데서 통구름식은 쉬운 드디어 먼저 다와게 만드는 미주당 칠로 랑도가 되도 그래 디인데도 뭐 디기 건조비 딱 라마 계전다 건데 먼저 좀라 샤짜마도 건조비 왜세다 투지도 질러다 되네 근데 먼저 바일라 배 시신도 파페오 야고 인디가 나신 믹스 마페 잠린 알 장가 잡되면 작업자다 납중에 나를 이는 세주 메조기 작업도 좀 맛이 들는 수질라면도 근데 이거는 배 지치는 거는 배 손님 침못 가서 받는데 이 때는 다 하나 좀 많이라는 거지 이메 콘나버기 갈래 잡샤고 단다 버도 있나 배 야바차 되래 같이 전에 이런 표현이 뭐 잡줘도 배는 작업 바유 저 작업을 저 콘도 치자를 저 가능해서 작업으로 쇼타래 작업은 lumbol에당 로도 지가 아리파스 유럽 오스트레일리아 정말 바빠 도를 단단한 거는 작업도 가르쳐야 돼서 난 독스타도 나는 제가 신가 가르야 보여래 이나야 작업 보는 게 나는 줄라 노종장의 고급 양다고 줘요 말에 내가 나지 초된 거는 맨 지요 말에 지자도 있나 미세상말 맨 필이래 노종장은 진짜 중요한 상말로 필이래 패션도 손당고 말 캐나다 도는데 부우지는 부로 좁게 말래 버려 나온다온다올라 돌롱아 병아 부우세서 흉트래
다디 선부 당나는 간주기 파유데 배고네 전에 교원이 교원교 자가 파유 배교를 돼 있나요? 쉬게 지나다다가 면서 먹고에 자자 음시시 배 기본용으로 최다 사진을 지나들 지결을 늦게 투니 요데 미상마 셈기 나서 디비전 라리 인지는 디비전 나서 고 네, 배 홈레스 먹고자냐 강에 먹고 싶은데 요래 근데 보면 되는 단단 간주대 많이 둥거 나는 당보 많이 둥거 상주자 발라마 바산다 공나마 대 처음인 넘버게 뒤나 간데 지구를 대 만동기 카드 셔츠 땡고 있나서네 양디나 가르가정 하나 트위트스 되는 선부당 무점네 되는 셔츠 때나 아직 야보면 방금만 자기 고대 텐션 야가 두세요 컨트롤 내려줘 컨트롤 공감만 자셔 네가 나신 데다 그린데 때문에 오늘 바지 좀 나가데 공거라와데 간데 차로도 야드는 항상 스페미스 차로데 야고 냠서저 공거라와데 장내만 가리여 버랑자는 샤잖아 이만도 질러베로 배 질럽 처음부터 짜지고 배미스 근데 제아요 받아 배 야고요 받아 배 디스콜 총민 넘버에 샬렙 장원 넘버에 정말 찍어 먼저 정말 찍는 중요로 봐서 미치글 때는 토와 거는 말하는 데인데 잡아라 상매의 샤제 최중마대와 당한저 최초는 때문에 당한저 마이밍도 마슨 코임디 밍도 무슨 뭐지 말이다 당한저 로종도 되면 가르 레토 봉선지 여러분 계실라 공부 마찬 레토 봉 와서 샬렙 겸나 가르치는 레와지 겸네 샤테 풀나 근데 샬렙도 차요 말이야 가서 먼저 샘을 레와지 잡사로 레토 레와데 봉고 아디 샬렙은 나 케타 전부지 차요 양아 미는 미당한데 샬렙도 나 미당 멤버지 차기래서 샬렙 풀나 샬렙 야가 차가 말이야 소소 레와데 빵는 거네 손놈도 조사 좋아리 좀 섬전 탐절라 펜바 쇼스네 샘로 된대지 땅 샬렙 풀나 되는 거 안주 정말하게 되네 가서 펜바 손놈도 조 이시시 조자 투베 손놈도 조 자전거 시무시 차거든 땡도 잠발에 저런도 하고 그러면 패션 메디 잠만에 조라 공부하시서 나 공부하시서 하나 간장 건너죠. 되는 데가 나지 종 하나를 고마만 시서 지금 하나 뒤 배셔 저러면 오늘 정말 배셔 총의 제가 미만 가르쳐 버는 거는 싸네. 나 겨자 주정아 지금 좀랑 같이 조종 땅을 가서 나니 개모도 듣는도 저기 빠른 거 쉬우지 빠른 년에 그만도 제에서 막 공부하기 해서요. 고발된 줄 알고 파 샤산 돌아들어도 이렇게 총이 되는 고발을 해야지. 한 마음만 섬쇼 맞춰봐. 되는 아주 능바진네 버쳐 몰라라마 그거 뽐보 그거 방 미세 그거 상만 좀 용어를 마시 뽐보 찍고 주는 데가 말에 미망지고 있는 정말 라마 지고 상만 지고 방 미상 있는데 완전 푸는 소가 다시 올라가고 내려져 버려. 뒤인데 좀 발었더니 그저 넘버 고발을 했고 예 그거 잘 살았어. सबैभन्दा पहिला ध्यान दिएर सुन्नु होला माथि ब्रह्माले नम्बर 7 रोडमा जुम्नौरी गाउँपालिकाबाट 14,37,437 यो मानदुङ्गी गुम्बा निर्माणको लागि सहयोग अनि दुङसेन लामा पेमा छ रिम्पोछेबाट 10 लाख बुम्चु अनि केसे तिन सभाबाट 9,39,40,800 बुमपुताङ टोङडा सुनसुकु केजा च्यान्जे अनि केसे गाउँ थर्देनी 1,05,550 बुमचिकताङ ngaप्या ngaचु ngaचु दिजी जस्ता अमेरिकाबाट जस्ता भन्नु त चाहियो कि 3,50,000 बुमसुमदाङ टोङडा ngaप्चु ngaचु पुन्जो ढोमा अमेरिकाबाट बुमसुम
अमेरिका सङ्कलन भएको रकम सोनम तुदेनबाट बुम्नी द तोङ्रा टुक्चु रासुम द सिप्क्या ज्याजु 2,63,480। फ्रान्समा सङ्कलन भएको रकम ngawang चेटनबाट प्राप्त 2,36,408। ngacu छिरिङ फुन्चो लामा मूर्ति सहयोग 2,05,000। लेरु घ्याम्चो परिवार 2 लाख घुमु बुम्नी। ngacu तुतेन सेक्टो सहयोग अमेरिकाबाट बुम चिक तोन्डा गाप्चु 1,50,000। कपन गुम्बाबाट गुम्बा निर्माणको लागि तेन्जिङ पर्वर 1,30,000। Disanggu sayom jago gang lami den rajen ini bumji da tongra ngapci nang. Oni da tongra ngapci re dinala zoala bumji da tongra ngapci silang zo boi mi ota nya jere tongra ni shure di koma darta be me la di darti rosung ko ni tongra ni darta be la sa di zojin da la bumji da tongra chu sumju tom de bumji da tongra ngapci ngami angna what is that? ngacu chawang buti स्वर्गीय छिरिङ फुन्चोको क्षेत्र पाँच ढङ्गको क्षेत्र 1,15,000। बुमचिक ततुङ्गा चेङा ngacu बुटी 1,01,010। बुमचिक त चिक्तोङ छु ngacu तन्जिन पेबा बुमचिक 1,00,000। लेरु ढोमा ताइवान बुमचिक नासो पसङ ढोमा बुमचिक 1,00,000। ngacu तोर्जे सोनम आङदु 61,100। तोङ्रा टुजु राजी त क्या ngacu ngacu वंगजल तोङ्रा ngapcu 50,000। ngacu ape 50,000 तोङ्रा ngapcu। लार ngawang तेन्जिन तोङ्रा ngapcu 50,000। लेरु कर्साङ फुन्चो 50,000 तोङ्रा ngapcu। लेरु दर्गे 31,060 तोङ्रा सुमसोजी धक्टुक्चु। अनि ngacu लोप्साङ काठमाडौँ यामुल ढेङ्गे लोप्साङ तोङ्रा सुमजु ध ngapcu 30,550। सुम विशाख्या समिति Mama. Nurit sang jajan tu. अगर छुटे है नुब्री छवाङ ग्याल्जन 30,000। किमा तोङ्रा सुमजु सुम विशाख्या समिति 25,000 तोङ्रा हिस्टेमा। ngacu छिरिङ नुरु ए ngama लेरु अटु तोङ्रा हिस्टेमा 25,000। ngacu छिरिङ नुरु 25,000 तोङ्रा हिस्टेमा। ngacu जुरुमे 21,000 तोङ्रा हिस्टाची। ngacu rimui angdi 20,000 tongga nisu nile angdi Kathmandu tambune tongga chenga tangapya ngapcu। लेरु लोप्साङ तोङ्गा चेङा तंगप्या 15,500। ngacu tahi dorje 15,000। चिक्तुङ 15,000 तोङ्गा चेङा। लेरु स्वर्गीय कर्मचन्द्र घैमे हानि अनि तोङ्गा चेङा 15,000। लेरु संख्या दोर्जे तोङ्गा चेङा 15,000। छुले छेतेन दोर्जे काठमाडौँ 10,550 तोङ्गा चु तंगप्या ngapcu। निले लुन्डु काठमाडौँ याम्बुने 10,550। लेरु ngawang samdu 10,500 तोङ्गा चु तंगप्या। ngacu namja 10,500 तोङ्गा चु तंगप्या। लेरु सोनम सांगमो सोनम सांगमो 10,500 तोङ्गा चु तंगप्या। ngacu स्वर्गीय सिंहडोमा ढोङ्गे निम्दा 10,500 तोङ्गा चु तंगप्या। लेरु छिरिङ फुन्चो सानु तोङ्गा चु तक्सुम्जा 10,300। लेरु हिसे दोर्जे 10,050 तोङ्गा चु तंगप्चु। लेरु ढोमा 10,500 तोङ्गा चु तंगप्या। ngawang छेतेन ngacu मामा ठाङ्गु अनि 10,100 तोङ्गा चु तक्या। रिङु लोप्साङ 10,005। Ngacu dawang di. दवान्दी मगे ngacu dawangan 10,100 तोङ्गा चु तक्या। रिङु लोप्साङ 10,005 तोङ्गा चु तक्या। ngacu नासो फुटी 10,000 तोङ्गा चु। ngacu सोनम धर्जे तोङ्गा चु 10,000। लेरु
स्वर्गीय कुलसम जुन्दम आटोङे 동라주 등갑자 10,500 동라주 등합gia mu gobo स्वर्गीय चाङ गुबा ए आउ 동라주 당 क्या 10,100 जंगाबीर जुमला 10,000 कांसा लाप्राङ लामा छङ गुरुमे 10,000 동라주 नाचु स्वर्गीय मिंगुल रंजन दुर्जे 14,050 동라 집시 등합 집주 안갑주 नीले स्वर्गीय सोनम दुर्जे राति기 예 동라주지 11,000 동라 죽지 장마 돔니 아사틸락 그거를 एक도 सस्ता 83000 8,83,191 त्यसपछि राजन गुम्बा गेसे तेन्जिन निमान 3,500 सुमदोङ आप्या लेरु बुटी दुन्दोङ 7,000 लेरु ठिले सामुनी चलो बुवा दोचे सुङ्गे आमाको के अरे छङबानुको चाहिँ त्यो सुमदोङ क्या त 3,105 फेरि ठुलै जङ्गुबाट विजय भएको दाई चुम्बाको लागि 3,105 उहाँको छिरिङ चेक्याप 3,100 लेरु इपेम्बा 1,100 अनि फेरि गुम्बा पेन्डिङ गर्ने बेला पेन्डिङ गर्नेलाई एक दिन खेल्ला चिन्ता अनि छिङजवाला एक दिन खेल्ला चिन्ता अनि यता नाक्यु सिद्धा ढोमा 7,400 धुन्दोङ सिप्ट्या लेरु छिरिङ पुन्चो र मिङ्गु ढोमा 7,050 धुन्दोङ नाप्चु लेरु तेन्जिङ वाङ्ग्या र लाक्पा बुटु 5,850 ngatung kekya ngapcu leru sonam ra dawa ngatung ngapya leru rinjin dorje ngatung ngapya leru punjo dorje ngatung kira 5,100 ngaju chiring youtube 5,020 ngatung isu beratang ganja macokola 5,000 ngatung lat tinjin sangbo de sangye tinjin sangbo 5,000 ngatung nile ngawang thile ngatung 5,000 ani leru tenje angdu 5,000 ngatung ngaju thile ngatung 5,000 ngaju chiring baljom ngatung 5,000 ngaju punjo sangmu sumdong gupja 3,900 leru dawa chiring sumdong ngapja 3,500 leru bujung 3,500 sumdong ngapja leru karma 3,000 leru chiring sangmu 3,000 ngaju asang 3,000 leru ishe dogar 2,500 nidong ngapja leru dawa dorje 1,050 chikdong ngapju 무검바 민규 뭐 건방이 민규는 2,000 니동 낫게 동갑자 니동인데 니동이라 되죠. 아니 고 치링 상무 직동자 1,000 비대시 뽕나 지자니 직동자 레루 남방 둔둑 반세 납자 세감 앙주 라텐 순동 3,000 출레 돌제 민규 직동자 1,000 빵돈 깔마 잘전 1,500 직동 납자 줄에 지량뒤 줄 납자 반세 납자 빵돈 나와 치링 1,050 직동지 맞죠? 누르지링 불과 보시 치링 불바 반세 라만 자영 돌제 반세 50 납자 납주 lar puti kumudja 100 रुपया लाट ढोलमा 100 रुपया पूर्वे लगभग बुटी 100 पानी लिस अनि पूर्वे गाउँ छटन कुमुज्या सुले लगभग दुन्दुक कुमुङाप्या 500 लेरु दावा दोर्जे 1,500 चिक्तोङाप्या सुले दोर्जे बुटी 550 ngapja ngapju bu pasang dorje ngapja ngapju buchima 직동 1,000 빵바체 놀게
2550 니동 납경 납주 체감 도르제 1500 직동 납gia 출레 트링 도르제 1000 직동 닐레 이슬라무 납gia 렌점 부중님 반세 지금 리선 말리 민만 하면 어디 있어? 닐레 밍머 라모니 납gia 반세 체감 자가 내담 부중 무슨 체감 보내 자트라 직분이 이제 낭젠 나장 낭젠 반세 닐레 롭상 1500 직동 납gia lar surgya sangbu 이 촉기 반세 아니 गाउँले हरूको सहयोग छत्तीसगढ दूरी टोंगा सुमजु सोयरुल टोंगा सुम सोयरु कि टोंगा चुजु तमनि बुमसुम त टोंगा चु छत्तीसगढ दूरी 10,000 को दरले 3,60,000 कर्साङ फुन्जो र छिरिङ फुन्जो सँग रहेको बालुवा पैसा त्यो खौजै ननेसिनि त्यो युलगी पेमा चंगा अनि त्यसबाट 2 लाख बुमनी तदि कांगो तमनि एक बुम टु ता तोंगा क्या जी त सुन्या निसु अब ता जिन्सी सामान श्रमदान विवरण अनुसूची ता चेला चलते फुंगा दाङ सहयोगको विवरण लामा पसङ कुन्जो तोंगा चु दाना केने 어디고 라지 따니 मत हौरल जे अनि लेरु गाउँ जुलुनी 10,500 तोंगा चु दंगा क्या यानी सँगले जिन्सी सामान र श्रमदानको विवरण जिन्सी सामान चेला फुंगे अनि श्रमदान मान ला मेनेले लेके जामिन लामा पसङ कुन्जोबाट मणि गोटा 15 वटा भन्दाको दिएको लैगनि अनि ngachu samden buti mani ki sangsho donation inda america ek set अनि ngachu tintin jajo bata ek kupra jaka tadi saja pa di mandenju saja che peti thon saja phoyo ni ani ngachu tring punjon dr chingmondoni di saja khongni ke sare khongni sare da mandenju kyache da tangji jil khong phuli ni अनि चेकम पंजाब आपे बाटा तुम पापिस तुम सिंगापुंगा लेरु डोमा डापंगा समिति की श्रमदान समिति तुलना शापंगा पुंगा के चने श्यामा के टु चंदे चेजु गाउँले युले मि टंगो सुमजरु नि शापो सुम सोची शापो चिक्तों जुरु नि चंदे चेजु 아니 다디 가고 콤바 만든 줄 상관 라리 장바 이토라 찬데 중교 아니 디다 조승당 말이 무슨 찌지사다 조승이 까고 갖다 전단 동여에 제도라 동잡 동강이 동네 붐제다 동라 급주다 시대가 둥가 오사리고 잘하면서 또 kau kasih siapa ni nani cikgu punya tractor lah, tractor kalau jo, tongga 7 deni 72,000, sikarmi jala, mentah singjol laja, bunjiru dah, 16,65,000, ani jamjo ko laja sendiri, deh sini jamzo mana jamzo dah rangsa, singjol dah kami rangsa tujuh, bauna aja panse, tongga ngap cuma ni dah ngap ya. गारो लगाएको जला तिब्बतीङ गिलाजा बुम के त टोंगा सुन्जु सोइरो लाग्या 8,36,500 गएछ गाउँलेबाट कामदारलाई खुवाएको खाना त दिले जामा गाउँको सबै खाना गाउँलेहरुबाट युमी खुवाएको खर्च चाहिँ 84,000 टोंगा केजी क्याप्सु संदो पुगको परिश्रम झन्डै लेगा ताङेलाई मजन जिक चोया छ एउटा राखे थियो त्यसको तलब चाहिँ कति भएछ भने 98,494 टोंगा कुप्चु कुप्ची तक सिप्या कुप्चु कुप्सी टोटो अनि मानेको बेरिङ खरिद छ माने बेरिङ बेचार दिन्यो घुम चिक त टोंगा चुसुम 1,13,000 गएछ हेलिकप्टर खर्च त जस्ता दाङ सेल दाङ चाका कुङ दाङ या ओर्की काला त्यसको खर्च हेलिकप्टर कि लागा सोंगिलले
붐니다 동라 숨주 소용아 2,35,000 अनि नोटबुक भएको जस्ता खरिद यहाँ जस्ता जस्ता के भने तिम्रो सिउ माछा हिजो गए भोलि माछा जस्ता नियो लगा जो सोंग मना 1,77,300 बुम चिक द तोंग्रा तुंजु तुन द सुम्ड्या दोदु रसों अनि ना क्यू दिकी बाटा जस्ता खरिद जस्ता नियो जे दुला 3,50,000 दी सिसा तोंग्रा सुमसु दंगी त्याजु 36,280 भएछ सिसामा जालको ग्रिल कार्कुंगी सेट दे चा दियोला गजो सोंसना 16,500 तोंग्रा चिरु दंगाप्या सिमेन्ट सिमेन्ट न दोसु तोंग्रा निसु द सिप्या नाप्चु 20,450 खच्चा दोनी दिचेला याल ओराला लाजा खच्चा किलाजा 1,40,000 बुम चिक त तोंग्रा सिप्चु सोंगु पेट्रोल र काटी पेट्रोल निजा चादा न्याय त 79,000 तोंग्रा तुंजु तुनगु तंग सिप्या निस्तेगा 79,425 राशन तथा अन्य मशीनरी सबचा तंग यहाँ चला सब बेसिंग चला दुनिया ला 9,06,387 रुपया बुम कुद टुक्या टुटुङ सुम्जे के तुनु अनि ढुङ्गा खरिद तायम तो माछा हामी तो शायर गर शायर अबे अब सदम दचरा नजंग नि न्युगा खोले ये बेदरी ढुङ्गा खरिद दोसुङले 18,000 तंगा चपकी सोङ राङ लगाउन सामान त चिपोइमा छोय नि नि राङ छुन ता छुन ल दोसुङ 1,37,13,72,000 अदि सिंगम गइछि ल 13,72,363 रुपया बुमजु सुम द तंगा तिन दनि न अनि सुमजा सुमसो सुम टुजुरा सुम अनि गुम्बाको सेतो ला 1,50,000 बुम चिक त तंगा गप्चु गुम्बाको मूर्ति 2,05,000 अनि फ्ल्याग खरिद डप न्यु 24,000 विविध खर्च भने अनि मन्ती मात्र 10 वर्ष सँगसँगै तोंगा चेगा बिल हाले दे अनि छङमा तम्नी बुम तुन्जु तुन्गा ताङ बुम तुन्जु तंगा गप्चु गप्तुन द निटे नि सब्जी 75,97,224 रुपया खर्च गएछ जम्मा सबै खर्च अब चाहिँ आम्दानी चाहिँ तपाईको पेज नम्बर अघि छ्याल्दै आङरङ आङि चुची नि अचिक नि ngapchu ngatu dula bum tuju rapke da tongda kya sum da kya da kupchu goji 68,83,191 एउटा चाहिँ काम संख्या 1 देखि 52 सम्मको अनुसूची 2 को चाहिँ जम्मा गर्दा 6,81,320 बुम टु त तंगा ज्या चाहिँ त सुम्जा निसु अनि यो दुईटा मिलाएर दोम्नी 75,64,511 रुपैयाँ आम्दानी भएको छ र आम्दानी र खर्चको त्यो जम्मा आम्दानीबाट खर्च घटाउने कि हामीसँग हिसाबमा चाहिँ 7,000 अब यो खर्च गर्न नन्दै ओरे आम्दानी नभए खर्च दिने यो सामानको हिसाब हो अनि त्यसपछि बीचमा हिसाब यो मुनिको भन्नु नि त्यो त खर्च त भनेन भनेन खर्च चाहिँ यहाँ कति छ भने 75,57,224 हो अनि बचत खर्च बराबर देखाएको छ बचत खर्च अनि यो हो माथि र यो दुईटा एउटै हो यही 75,65,000 दण्ड हैन 75,57,000 दण्ड दादी 75,64,511 रे चुको त्यो घटाएर 7,287 रुपैयाँ बाँकी रहेछ दावनिङ दादीले यो हिसाब गरौँ जेसम्म चाहिँ जिची ताङता मालताङता त्यो ढिलामा आएको दादी बर्केला यो बीचमा चाहिँ फेरि खर्चहरू धेरै गएको छ त्यो हिसाब अब पछि आउँछ होला धेरै 4 किलो सुन नि पत्रा दाव निकी अब जो जे जाले तो जो दाको रोको दे दादा जो वो काम में चलते में दा चलते तो जो में दाका जो दे जो की सब की दाका दे जो था तो मतलब एक जे निकाजे जो जाते में
朋友嘛，练，你数额，让他们练啊。 동순기, 동천보, 직den기, 감기, 고려당, 냠바르, 유르지, 동본이, 리자오, 리랍, 쌈두, 유르지, 마르고니, 타이, 야조, 쌈두, 유르지, 다니, 상기, 레레, 균두, 동줄, 레레, 중월, 유르지, 회기, 세비, 세모, 멘제네, 날메베, 냐와, 엔제기, 마리귀, ум바, 탐제, 산네, 초주, 상기, 당, 잔주선비, 신감, 탐제, 원숨두, 통신, 살왈, 유르지, 엄벤잘, 알로케, 아웅, 엄벤잘, 알로케, 아웅, 엄벤잘, 알로케, 아웅.
त हामी 5-6 बजी हिँड्छौँ